Jou liefde vir kos en geskiedenis kan vir jou 'n graad loslaan. Tasneem Wenzel het dit uitgevind met haar teses oor die Kaapse beroemde Gatsby's. Sy het die graad gevang by die Universiteit van Wes-Kaapland en sê die gewilde Gatsby is meer as net nog 'n ikoniese gereg. Daar is 'n geskiedenis. Nuusdag het gaan uitvind hoekom sy op die onderwerp besluit het. I chose to write about the Gatsby and the Whopper because these are things that I grew up with, these are things that I'm familiar with, and I thought it would be also quite fun to see what is the history about these food forms that we consume quite often, and sometimes we take for granted the deep histories that are actually embedded in the food that we eat. Tasneem se liefde vir kos en geskiedenis het begin toe sy as kind deur haar ouma se juweliersware bekyk het. Sy het ook destyds in die kombuis saam met haar ma gekook. I was working with the District 6 Museum on the Maize Kombuis timeline, and then I realized from that food timeline that takeaways, they emerge at a very particular point in our historical time, right? And this is about 5 to 7 years after forced removal. So I wanted to figure out what is the relationship between the development of this new kind of takeaway food that you could take away and eat on the run. Sy sê haar liefde vir geskiedenis en kultuur het nou 'n groter betekenis vir haar persoonlik gekry en kan nie wag om met die volgende hoofstuk van haar studies te begin nie. Sy sê 'n goeie ou masala steak Gatsby sal beslis byderhand wees. Craig Lee Smith vir Nuusdag in Wynberg.